Dumelang, ke a le dumedisha, ke a lotjha, ke re moshate, ke le amogela mo leanong la rena la Semoya ka Dr. Magabo. Ke a tshepa gore ke meso e mebotse, le tsogile gabotse ebile le kwa le thabile mo dipelong tša lena. Le kgono ke nyaka re bolela ka ditsela tšeo le gore di tlo go bontšha gore spiritually goba ka semoya o mo tseleng ya nnete. Spiritually goba ka semoya o mo tseleng ya nnete. Le tšo di dirago goba le tšo di bonago ke gore wena ka semoya ke nnete o sepela mo tseleng ya nnete, o tshwere tsela ya gona, ga se o phamoge. Okay, pele re thoma ke rata gore amogele ba ile re ke mathomo ba tsena leanong la rena la semoya. Gomme ke kgopela gore le subscribe le rate channel ya rena, le click le yona notification bell ewe, ebile le ka share video jaaka le batho ba ile le bona gore ba ka di thabela. Go dira seo ke re thuša gore channel ya rena e gole. Okay, ditsela tšeo le gore di a bontšha mo ke tshwaretse 12 tsela tše 12 tše le gore di tlo tloga di go bontšha gore wena ka semoya o sepela mo tseleng ya nnete goba wena o sepela mo tseleng ya nnete ya semoya. Okay, tsela ya mathomo ga e le gore o sepela mo tseleng ya semoya ya nnete, o tshwere tsela ya nnete. Akere ntho nngwe ya mathomo e le gore e tlo kgotsa e diragala ka re bophelo ba gago ke ntho e la gore kgotse le gore wena ka motlha go lora dilo tša gona di a diragala. Ya ba ntho e la gore badimo ba gago le mangwele a gago ba go bontšha dilo before di diragala gore bona gore go tlo diragala 1 2 3 4 5 ene ke nnete ntse gona e diragale. So gona le tšo le ba ka go bontšha tšona e ka ba taba dilo tše le di tlo diragala wena ba dilo tše le di diragala batho ba bangwe. Ya ba gore ge e le gore dilo tšona ke dilo tša go se bega botse batho le batla go diragala ke dilo tše dimpe, mohlomongwe e ka ba accident, mohlomongwe e ka ba bontšha gore ka motseng wa mososo ba tlo thuba makgodi ba ba utswetša, wa mohlomongwe ba bontšha gore motho wa mososo o sa tlo lwala goba mohlomongwe o sa tlo hlokofala. Ga ba bontšha o tsebe gore wena motho wa semoya, whether o setse o thwasitše ba se tlo ya go thwasa, o motho wa semoya go ra gore wena o na le maatla, o na le maatla a go stopa ntho gore e se ke ya diragala ntho ye mpe. So ge ba se ba bontšha ntho e se gore ntho e se e tlo diragala, wena ba ra goreng ge e le gore motho ke motho e le gore ga a seleke ga o dirilwe tše dimpe, ba ra gore wena o na le maatla a go rapelela mothola gore mothola a se ka lwala. Ge bane ke motho a tlo hlokofalang, o na le maatla a go rapela mothola gore mothola a se ka hlokofala. Ge e le gore ke accident, ka accident o na le maatla a go rapediša accident gore e se ka ba ya diragala, wa e stopa ka maatla a gago, ka thapelo ya gago e tlo stopa. Wa buša gape o fetša go e rapelela mola wa ba bolela le badimo ba fase ka tsela ya snefi, ka tsela ya snefi le bona ba kgopela gore ke bone le mpontšha 1 2 3 4 5 ka maatla a lena badimo ba ka ke re ya stopa accident e ka maatla a lena badimo ba ka motho wa fola goba ka maatla a lena badimo ba ka motho ga a lwale bolwetši ga bo mo fihlele go tla lwela ke rena wena ba go bontšhitšeng. Ya mathomo. Ya bobedi o lora kudu, o motho wa go lora, o ka se robale wa ba tsoga o se o lora o kgonagale. Go ka bona o le wena motho wa semoya o kgotse le gore wena ga o lori total goba wa lora wa di lebala, go ra gore go na le bothata, go ra gore go na le blockage ka bophelo ba gago, go na le bathakati goba batho ba go seleka ba e leng gore ba blockile ditoro tša gago gore wena o se ka ba kwa melaetša o tšwa go badimo ba gago, o palele ko phethela badimo ba gago ka mokgwa ba nyaka gore ba phethele gobane ba tseba gore ge wena ba blockile ditoro tšela o sa lori o sa reng, badimo ba mafelelong ba tlo no ngala ba sepela, and then bona ba kgona go dira tše ba nyaka go dira tšona tše dimpe, ba kgona go tšela di-lucky tša gago, ba kgona go šoma ka maatla a gago, ba kgona go go šomiša. Batho ba le ka mokgwa technology ya bona e leng advance ka ona, ba kgona gore ba sepela ba tsamaya ba yo seleka kae kae, ba ya go loya kae kae, ba fete ba o tše ba sepele le wena, wena o tseba go robetše mola. So go bona e le gore wena ga o lori goba o lebala toro tša gago o swantse o be worried, o tsebe gore se sengwe mo mmeleng wa gago ga botse. Solution to problem yengwe ke gore o sepele yo consult o kgona go diragalang. And the second solution a kere ka gore o ka se consult fela fetša wa no kwa ditaba fetša wa dula wa ra wa kekole ditaba, go ra gore after o se no kwa ditaba tšewe wa botšeng tšona o swantse o tše action, o ko rena motho we o tšwang go yena o advisa jwang, o tše action godimo ga mathata a gago. Go ra gore se sengwe a se ga botse go na le blockage, and blockage tsela ya o tloša blockage ke tee fela, cleansing. Ntle le o dire cleansing o hlapišiwe sefifi a ona ka tsela engwe le gore wena o ka tloša blockage ka gona. Okay, ya boraro o thoma go ba le dipono, divisions, o ka ba o robetše then division tša tla
mara gantši division di tla o se robale ka nako e di a tla o robetše ga division di tla o robetše o tlo re ntse o robetše maybe mohlomong le wa lora goba mohlomong o ne ke thobalela fela wa kwa moya o la wa badimo o move o ka tloga mo maotong a gago o tlo laola ko nna ke badimo ba ba feng goba o tloga mo mpeng ya gago goba o tloga mo kgareng ya gago o sepela le mmele wa gago through di-chakras o e tla mo tlhogong ya gago o e tla mo tlhogong ya gago o tla mola go the third eye le mola go the crown chakra akere and then wa thoma ba le dipono ka nako ngwe o kgona go tswa wa ya go mola go the 8th chakra e le ra se bone video ya ka di-chakras ke gopola re o e lebelele o kgona go bona rena 6th chakra e bitswa eng e bereka jwang 7th chakra e bitswa eng e bereka jwang le the 8th chakra e bereka eng e bitswa eng e bereka jwang ka nako ngwe e le division tšeo di tlotla ka the 6th chakra e le go the third eye sorry ba gagesho ya ba ntwela gore o ne re dutse fela mme mahlo a gago a no tswalelega o ne tswalela mahlo wa bona something and then o ba le pono wa bona o ne bogotsa bona dilo le tsela go di bona o ya go di bona mo phatleng ya gago mo ditlhong la mo phatleng ke yona the third eye chakra o le bona o di bona ka leitlho la mo phatleng ke ka mogotlo o di bonang ka gona so ge e le gore o setse o thoma go ba le division o seke wa ba le tšhoka bile o seka makala ke ka mokgwa le gore dipono di tla ka gona ka nako ngwe ebile motho wa bile o butse le matlho a sa tswang le matlho and then tšano thoma go tla okay number 4 sorry ba gagesho okay number 4 o khwetse ka nako ngwe o re dutse o kwe e bus goba nka no re o ka re nakananyana semphererenyana sella ka mo tsebeng ya gago goba o ka re motho wa o sebela goba na o tseng khwetse o ka re o kwa ba re ke di-waves tša lewatle a kere metsi a la lewatle ka ntše a ya godimo lefase mola wa kwa ntše a duma kwa modimo wa metsi a la lewatle ka nako ntše ya ntše subelela mola o tlo kgotsa o kgona le kwa le meropa o ka re go na le bo letšwa meropa ka mo tsebeng ya gago then go kwa dilo tša mohuta o se ka tshoga o tsebo gore ke eng ke bona badimo bale o ra re wena o tseleng ya nnete ya semoya o ra re badimo ba le ba go sebela re ba bitsang abalozi ke badimo ba metsi ba seprofeto o ra gore ya bontšha gore ba active o ra gore o sepela mo tseleng ya nnete ya semoya go ka kgotse le go na le bona badimo ba oe mohlomong le o setse o thwasitse gore something goba mohlomongwe go bile nako e le gore a se tlho thwasa mara go ba le nako e le gore o thoma go kwa tsona di-whistle tšeo di-bus tšeo jalo le jalo and then tša tla tša stopa di stopa tse gore go na le blockage ka raphelo ba gago something a se sepele ga botse ya no tshwana le ya number 3 e la division wa kgotse o thomile go ba le division mara out of nowhere division tšela tša stopa go ra re mmele wa gago ga botse ba thoma go blocka sepela o tlhapiša sefifi o bulele dipono tšeoe o bulele di-whistle tšeoe gore badimo ba balosi ba tla ba bolela le wena o kgone go bakwa okay number 5 ka nako ngwe kgotse gore o dutse goba o eme goba mohlomong le o robetse o kwe mmele o ba le go rurumela ga boleteana ga botsananyana e ntho e nka reng ke vibration sensation mo mmeleng wa gago so yona vibration ke bolelang ka yona go rurumela mo ke bolelang ka ona go boletanyana so kore o rurumela botsana motho a ka se go bone go kwa kwena o iteng and ebile a sa gantši o ka rurumela mmele ka moka ene go tseng wa kgonagala o kgotsa go rurumela mola go thoma mo maotong e le maoto ka moka lona go sepela le mmele then go fitlha mo the crown chakra akere ka nako ngwe maybe ka no dira mo letong fela akere le se leto la left fela ena moka ya fetša ya stopa gore ya dia leto la right fela ya fetša stopa ona o tsengwe no dira mo mmeleng o tlo laola kona ke badimo ba feng bao ba tswelelang ka nako mo dimpeng one kgotsa o no thoma o no rurumelanyana o tsengwe e no dira mo tlhogong fela so ke ka mokgwa le vibration ya sepelang ka gona yona this is a vibrational sensation akere ka nako tsengwe wa kgotsa o ka re mo tlhogong o ka re o sepela ke tšhotšhwanenyana o ka re meriri e seng go tšhaba mola ga gore a kry-a tsa go setse o bona ntwa tshwana le sepoko meriri ao e tlo emelela mo tlhogong akere ba ile gore sa lela bona sepoko nna sa le ka se bona so but this one a se yela ya meriri yela ya go emelela ela gore o bona something sa gona ntwa o tšhoša mo pele ga gago e no ba le gona nka no re ke go rurumela ga meriri o no ka re o sepelanyana ke ditšhotšhwanenyana goba something nyana merinyana ya move so ke badimo o se ka makala ke yona badimo ta go bontšha gore badimo ba bana le wena nako ntšhi le e diragala ga se gantši motho a se tša rapela o tla kwa e dira mo tlhogo bana o tsengwe mo sefatlhegong so o no ka re o sepela ke lolwana mo sefatlhegong moke then ke bona badimo so go setse o kwa dilo tša mohuta o tsebo rawa o mo tseleng ya nnete o sepela mo tseleng ya nnete ya semoya okay number 6
o go ba le ntho la gore ka metlhago ka no nagana motho o mongwe mo itseng letse motho wa mo tseba wa no mo nagana then go se no fetša go mo nagana bo after 5 minutes goba e ka ba 30 goba even the following day go sa sa gona o tlo lela gore na ba re keng ntho ba re keng o setse le spiritually strong go ka kang akere and then o nagana ka motho ke o no tlela ka mo monaganong go se no fetša nagana ka ena motho le wa o founela ga ile gore ke motho wa gole ge le ra se motho wa gole go no fetša go monagana fela motho le wa kokota mo lebating wa tsena so ke ka mokgwele gore le yona swantse o tsebe gore then dilo tse di so o tlo no check wa bona gore go tsebile motho la ga itla go ba o founela o motse gore a eno wa tsa ke be ke sa naganne ka wena ye wela gape le ka mola ga okay I think a ke sena re boletse ka ena ba jwang goba ke dirile mola video e lengwe telepathy o ka ra se ke dire ka moke tata ke tlo e dira ke tlo bolela kudu ka telepathy then o tsebe gore ga ile rona le the telepathy gift ke mpha mohuta mang o go tsona ka motho ga o mo nagana e ra gore le yena automatically ka nako ene o le yena o gopotse o naganne o na le connection le yena motho ke spiritually then o tla bona motho a tla bona a se a tswelela ka speedinyana. Okay, number 7. Okay, ge badimo ba gago ba se ba thabe ka wena wena le selo se le gore ba se belaela ka wena a kere go na ntho e dirang e gore ga ba thabiše goba gona le tse le gore wena ga ba phethele tsona automatically o tlo e sensa o tlo e feela gore badimo ba ka se ba thabe o tlo e feela ba bangwe ya ba ntela gore ga badimo ba bona ba se ba thabe le wena automatically o no kwata out of nowhere o no kgotsa o kwatile sa tsena kwatišitše keng ke ya gopola ye ga le ntshwenya kudu gampe pele ke ya thwa ga le ntshwenya o no kgotsa ke tsewa ke thabile ene ne ke setse ke tseba gore ge nka tsewa ke thakgatše kudu I know gore after houranyana ke tla ba ke kwatilela mafelelo goba le ge le gore a se ke tsewa ke thabile mara out of nowhere ke no kwa ke kwatile goba no tšong kgotse ke kwa ke nyamile moya wa ka o se gabotse ke kwa ke gore ke ke nyamile kudu gampe gore lenyamo le lela o ka nna o ka re mohlomong mebuse gore kgotse goba pele o kule botlhoko so sala kwa o bona someone ka mo feminine a tlhokofetse motho o close to yena wa kwa gore moya o nyama jwang o ya fase jwang wa kgotsa o pele o kule botlhoko o nyamile le yona ke ntho ngwe le tse le gore o tlo kgotsa di o diragalela ene go tlo o nyamile a gona motho o dirileng selo a gona motho o kušitšeng botlhoko lo tša phelo di sepela ga botse mara moya o fase ga o tse rena jwang why e ra gore badimo ba gago le bona mo baneng gona ba nyamile so o tlo ba file ba o kweša ka di-feelings ke nngwe ya di-senses tše e le gore re na le tšona yole ka batho ba le gore re na le dimpho tša semoya akere ke tlo bolela le ka yona akere di-sentiences ke tlo bolela ka tšona then ka le tlhalosetša ka tšona gore na tše di bereka jwang gore o kgone go tseba gore okay ga e le gore wena o na le mpho itseng e wela under eng jwalo le jwalo. Okay, so ya ba ntho la re go kwatile ka mokgone o sa tsona kwatišitšeng a na motho a kwatišitšeng mara automatically wa feela gore ke kwatile mara a tsona kwatišitše keng goba ke nyamile a tsona nyamišitše keng goba pelo ya ka e bohloko ebile bohloko ka re motho mongwe o nhetile o nkušitše bohloko mara a ona motho a o hetileng a ona motho a o kušitšeng bohloko so ke ka mokgwa mongwe le gore o tlo feela di-feelings tša badimo go fuba le feeling o tsebe gore ke nnete badimo ba gago ga se bathabi ba kwatile goba badimo ba gago pelo ya bona e bohloko ba lla mo ba leng gona go ra gore wena ga o ba phethele wena ga o ba theeletše dilo tše tša bophelo tša gago a di sepele gabotse wena ga o lokiše mmele wa gago goba a o protecte semoya sa gago mo e leng gore batho ba kantle ba kgona go tlo tswalela dimpho tsela ene ge ba di tswaletse badimo ba palela ko tla go wena ba tla ba go fa melaetša ya bohlokwa santse go fe yona then ge ba palela badimo ba leka gore gane ka mekgwa mentši wa pala badimo ba feletša ba ekwa bohloko goba ba feletša ba kwata ba senya tšhalo tša goba ba feletša ba nyama mo e le gore bile pele tša bona di ba bohloko mo e le gore bile ba feletša ba lla badimo bale that's why o tlo kgotsa wena o ikwa pelo ya ile bohloko o file sefe kore o na le that feeling o ka re mohlomongwe go na le someone ka mo family a tlhokofetšeng ga ona motho a tlhokofetšeng a ona ntho e go diragetseng e le gore e go kwatišitše goba e go nyamišitše mare ke feeling e o nang le yone immediately tseba gore badimo ba lla mo ba leng gona ga se ba thabe le ka gore o try gore o lokiše mmele wa gago ka tsela ya cleansing o lokiše mmele wa be gabotse gore ga badimo ba le ba etla ba bolela wena o kgone go baka o seke wa letša badimo ba gago ka re mafelelong ba tlangala go na le ba bangwe badimo ba kwa bohloko ba lla ba fetša ba sepela ba sa bone go na le ba bangwe ba ile gore bona ke ba le ba bašoro a ba nape ba o tlogela jwalo ba tlo no kwata bona a ba llele gate ba tlo no kwata and ga ba kwata ba dirang ba go puniša
then bona batho ba tlhakatlhakantšha dilo tša gago ke ba thakati ka mola ba tlhakatlhakantšha dilo tša gago ka mola le badimo le bona ba tlhakatlhakantšha dilo tša gago goba badimo ba bile ba o furaletše ka nako tšowe ba o furaletše ba boela mo bona ba dulang gona le re ke ba metsi ba boela metsing jalo le jalo nampile ba boetse metsing badimo ba nampile wena o tee ga o sana motho e le gore wa protector ge batho ba le ba etla ba le ka go attack ba thakati ba le ba o kry-a easy ba sa o sokolela then o thoma ba le mathata ma serious manyalo a thubega di-business di awa mešomo ya fela wa bona batho ba sa o respecta dikoloto ke tše dintši ga o sana khutšo o pala ko robala botse bošego le ditoro di a phatlalala okay number 8 o na le go lwala ga o sena go ja dilo tše ntše di itseng o sena go ja dijo tše le gore badimo wa ga ba di nyake mo mmeleng wa gago dijo tše ka ba dijo tše le gore di blocka di-chakras tša gago dijo tše di ka ba di blocka moya wa gago ntho e ke ba re keng your spiritual gift mpho tša tša semoya akere ge motho a sa tla a ya go thwasa ga ena le mpho tša semoya o swanetše a bone o thoma go bona o se tlo ya thwasong go bona moya semoya wa ntho ba re ke moya wa semoya ke itshwere gabotse moya wa semoya the spiritual gift akere ga e bulege fela ka mola a e bulege o le thwasong e swantse thoma go bulega o se tlo ya ka thwasong batho ba ntšhele re ke ba tšholela tao la motho a bolela re ke e bone ke motse ke re 1 2 3 4 5 ya direla ka raphelo ba gago goba e sa tlo diragala rawa ke setse ke e bone goba motho mongwe a tla mpotsa re ke rile ke rapela ka ba mpontšha 1 2 3 4 5 gore ba mmontšhe kang ka di-vision a pontše matlho and then ga ntse a rapela ena then ba mmontšha vision ya ntho engwe itseng ntho le re sa tlo diragala ge nna ke tšhola taola tšela ke a mmotsa kere ba re 1 2 3 sa tlo diragala rawa ba se ba mpontšhitše yona so ge motho a sa tla ya thwasong moya wa gagwe o tshwanetse ba swetse o bulegile moya o bulega o se tlo ya thwasong and moya o bula ke mang o bula ke wena le badimo ba gago badimo ba tlo kgona go thuša go bula moya ge e le gore wena mmele wa gago o hlwekile mara ge mmele wa o se gabotse o se o hlweki number 1 mmele go se hlweke dijo tše dingwe tše re di jang di dira mmele a rena e se ke ya hlweka di tswalela di-chakras and chakras tsela ke mo e le gore ke system ye e le gore badimo bao ba sepela ka yona go tloga mo mmeleng wa gago ba ke le bitše ka chakras tše 8 ma di-chakras di feta 8 ke sa tlo tsena in details mo di-chakras ke kgopetse ka le se ke la fela pelo di-chakras di thoma kwa maotong ka re kwa maotong ke bona thoma badimo ba manguni ba le ba go bina di-chakras thoma kwa maotong di ntše di subelela go fitlha ka ya mafelelo okay ya ba ntwela gore o ja dijo tšowe automatically dijo tšela ka bosetsona di tswalela dimpho tša go tša semoya di tswalela di-chakras tša gago badimo ba pala ko fitlha mo go wena wa lora wa lebala number 2 ya ba ntwela gore ka nako ngwe mohlomong ile le batho ba ka ntle le bona batho ba o sele ka le bona o na le tše ba di dirile mo mmeleng wa gago a kere gore wena ka nako ngwe o robetse bošego ba go ješa o kgotse o lora o ija nako tše ngwe ebile a o di bone toro tšowe wena o lela o ija bošego ebile a o di gopole ebile a o di bone le go di bona ka baka la gore wena mo dutšeng gona lapa la gago ga le a thegiwa a le strong a le gabotse ga le a protectiwa number 1 number 2 le wena mo mmele wa gago ga wa protectiwa that is batho ba kgona go tsena ba lela ba go ješa ditlhare tša bona ba go ješa ditlhare tša wena ga o bone selo then dilo tšela automatically di tswela chakras tša gago so ya bante la gore go ka re o ija sejo sa go lwatša checka gore na sejo sela ke sona le se ke nameitseng wa pele nama ya kgomo mohlomongwe o ka ba o lwatša ke yona nama ele ya kgomo badimo ba sa inyake mohlomongwe nama ele a ena molato ke makhurele wa šomišitšeng mohlomongwe ebile a se makhurele wa šomišitšeng ke di-spices tšeo di tšhetšeng ka mowe o checke video ya ka ele ya ke be ko bolela ka dijo tše le gore di loketse batho ba le gore ba na le dimpho tša semoya ile ngwe ke dijo tše le gore ga di a lokelwa dijo tše le gore motho e le gore o na le dimpho tša semoya ga a tshwanela go dija o di checkelo tša mohuto ka ba ka bolela ka re ge e le gore wa dija dijo tša ke re o seke wa dija ge e le gore o fela wa dija o se ka dija too much e no ba once in a while ka for example ka re rata di-take away rata di-burger nako tše dingwe re ke spoile nyana mara o ska ke spoiler every day oba every week burger yo lo ka ija gabedi mo kgweding wa teng mo kgweding ga se o senye o direla for wena for badimo ba gago for moya wa gago gore ge mathata a etla ge meleko e tla o e bone sa le ka pela o kgone go e blocka e se ke ya fitlha mo wena e boele morago mo e tswang gona so ga o setse o tse gore wena o jile dibeka tšeo tša gago o no bona gore go sasa wena kgore ka montlo o swantse no phela o ena le dilo tša no fela wena o ka ke cleansang ka tšona akere ke boletse ka re proper cleansing re dira once a year le go thuša ke motho wa ngaka
and then it cleans another cleansing le yona it's a proper one a kere le yona ye le gore o rata o thuša ka motho wa mo profeta a kere ba profeta gantši ba cheapile that's why rata ya go bona prices tša bona di turi mara o ka se yo dira cleansing go mo profeta ga teng mo ngwageng o lebale o se ka ba ipotsa gore ta šireletšega ga e le go thuša ka mo profeta e ya every 3 months because dilo tšela ba di šomišang ga di last for nako e telele le nna ke thuše batho ka tšone and ka motlha motho a e tla ke a mo advice ke tloga ke motsa botsana fela gore o tsebe gore ge o šomišitše dilo tše every 3 months gore you must come back o thuše gape ke a mmotša ba bangwe ba bolele mara gore rena re a le botša every 3 months make sure ya gore o boelele gana mola ba e ba o thuše gape ka gore dilo tšela ba di šomišago ga di last wa tshwana le o tlo thekga ka lapeng la gago ge le o thuša ke ngaka ke yona e tlo thekga lelapa then o tlo netsa ra wangwa ka moka wena o tlo robola boroko bathakati ba ka seke ba kgona go tsena ba tlo ba bona o feta mo tseleng ba kwata ba o tswerinya because wa ba disturb ba palela ko tsena ba palela go dira mmereko wa bona mara ge e le gore o bitša motho wa moprofeta gore a tlo go gaša ka lapeng la gago make sure ya gore every 3 months o mmitše ka dilo tšela ba di šomišago di strong but ga di last for nako e telele so that is why bathakati go thekgile lapa ge ba etla ba palela ko tsena ba tla no emanyana for nakonyana after maybe dikgwedinyana ba boa gape a kere ba boa gape nene ba boa gape so ge le rone lapa la wa la tia then ge ba boa gape then dilo tšela ba o thekgile ka tsona di fefogile ba kgona go tsena ba dia mmereko wa bona so go ija dijo tšeo kgotse le gore ga di a go lwatša gona o ka kgotse le gore go fetša o ija ntho e lang it's either o loma ke mala a no loma ga a bereke a no loma a ba bohloko a ka tša ma 2 days ma 3 days o kgotse go robala ebile o ka re a ba worse a ke sena se nka le betha mala masona nna a ba mpetha gantši until ebile ke tlo stopa ebile o ja dijo tšeoe and then nako tše dingwe go fetša o ja dijo tšela automatically mmele wa tenega kore wa tenega wa ka thoma go lapa wa ka o ka re o ka robala kore o ba ka mokgwa mongwe wa change ka speed ebile a o tše nako a o sana nte o tla tlhalosa e dira ka le rona mmereko santse o dire o ka sa o dira o ka sesa o tlo no postpone mmereko la gore ke tla o dira nenneng ke mmele o tenegile ke yona ntho ene la o išileng ije gape next time o bone gore o kry proof ya gore nto ka nnete ke yona e le gore ga e nyaka go mo mmeleng wa ka ka motlhe ke fetša o ja fela mmele wa ka wa tenega ka nako ngwe o fetša o ja ntho ya gona mebile ka ba ya go seliša o fetša o ja ntho ela wa sellega o ka re wa tsakeng wa sellega ebile o ka ba le lucky ke le gore o tla re go selega wa vomita cause o yo vomita dijo tšela ke tšhaba ebelela ka sepedi wa ka o šea šišimiša go vomita then dijo tšela di a tšwa mo mmeleng wa gago nampele after o tšwa mola o tlo kwa mmele wa boetse sekeng o le gabotse ka kwala lo tšela di tswile badimo ba diraga ba leka o dintšha mo mmeleng wa gago ga di nyakege di a ba gobatša ge di gobatša badimo le bona ba tla go gobatša because ba feel pain ga ba feel pain wena o swantse o feel the pain okay number 9 ge le re gona motho le re ke motho wa o seloke motho le a ka ba le jealousy mo go wena o jela mona goba motho le re o šomiša dihlare wa loya ene ebile o di šomišetše le mo godimo ga gago goba le a sa di šomišetše godimo ga gago immediately wena le motho o tlo tseba o kopana le motho e le for the first time ke mathomo kopana le ena motho le no kopana toropo goba o dutse gaufi le ena ka mo taxing goba ke motho o montshwa o le gore ke mmereko o montshwa o joina company ya lena o tlo thoma bereka le lena then ge e le motho ke wa seleka automatically o tlo e feela o tlo ekwa gore motho a gabotse o tlo feela gore motho wa seleka ene ebile go ile rona badimo ba le ba mandao ba tla go botša ka yona intuition ba tla go botša ka lona letswalo le la gore motho a gabotse motlhokomele gore a gore e ba away from yena le ka no bereka mmogo mara e ba away from yena o seke wa ba mogwera wa gage o bee dijo tša gabotse o make sure desking ya gago go phela go le gabotse ga ona meleko e le gore e tla fitlha mo go wena e le gore e tswa mo go yena ka re wena jwale ka motho o na le dimpho tša semoya automatically o attracta batho ba e le gore ba seleka ga batho ba le ba go bona go na le ka tsela e le gore ba kgona go tseba immediately gore o na le dimpho tša semoya and dimpho tša ke tše di-souls o kgona go tseba bo strong ba gago ka o ne o lebelela fela so ke ntengwe e le gore re gapetša gore ke protect gore le ge a ka kgona go bona dilo tšeoe mara a bone gore mola a go iwe mola ge nka ya fela ko o tshwarega rather ke dule mo ke leng gona ke seke ka mo try o la ka gore nka tla ka tshwarega mo e le gore ba bangwe ba tla mpona batho ka moka ba tla mpona ka ba ka fetša ebile ke le ntšwele ka baka la ditlhong ke no resigna mmerekong e le ka baka la ditlhong e seng ka baka la gore wena o resigna ka baka la ditlhong e seng ka baka la gore wena o nyaka o resigna because wena ba go bonetše
Okay, number 10. Ga ile gore na le ntho e mpe le re sa tlo diragala o tlo no tseba o tlo no e fila ka speedinyana wa kwa mo moyeng gore something says better se tlo diragala wa e fila ka speed wa e fila gore ntho e mpe e sa tlo diragala so wena ntho ka dira o setse ba le those feelings ke tlo no gopela thapelo gape wa fetša bolela le badimo ba gago gore moleko ba re sa tlo diragala o se ke wa diragala e ka ba ntho le yo diragala wena goba yo diragala batho ba nang le bona goba mohlomong yo diragala batho ba ma ile gore wa ba tseba ga o nna nabo ka se sebaka ba kgole le wena mari yo ba diragalela go botlhokwa gore immediately o namo o rapele ntho e se ka ba ya diragala. And then number 11 ge le gona motho a o kolotang a tlo go patela o tlo tšhaba ka tšhelete ya gago le yona wa e fila wa e tseba a kere motho o mo file tšhelete o mo gadimile tšhelete o mo thušitše ka tsela e itseng o swantša go patele ya ba re motho ke motho e le gore maybe ga ana tšhelete o tshepišara ke tla go fa neng wena wa mo thuša wa fetša ge nako e la e fitlha ge le gore motho le a tlo go patela even di before ka re e re ke mo founele ke mo gopotše ba tla ba setse ba boditše badimo gore tseba gore motho we a ka se go patele ba tla ba setse ba boditše a eda ka ditoro goba ka yona intuition ba tla ba setse goba ka di-thoughts goba motho la wa tsena mola o tla mo go wena wa kokota wa mulela lebati immediately ba tla ge le motho la sa tshwara tšhelete o tlo go botša di-story immediately ba setse ba go saenela before ena ka bolela wena o setse o tseba rena motho la sa tlo reng motho la tlo go botša di-story a sa tshwara tšhelete ya gago a tlo go patela le gore o dio se nyaka go patela o tšhaba ka tšhelete ya gago o ipotsa gore yena o tlhalefile wena o se tlaela le yena o tlo no tseba immediately a tlo no bontšha badimo rage o le nna ka se go patele lebala so gore motho a o patela ke ntho la goreng gore o tshwanetse o sepele kantle o ye kantle o nyaka thušo o ka sepela o ya go sangoma yo ke le wa itseba a go fe dipheko tše le gore o tlo di šomiša for motho la kgone go patela gona batho ba bangwe ba loaniša ditšhelete ke bomashonisa ba na le ke business ya bona ke tše le gore a se di registariwe ka gore kona ba sa thoma ba tla ba registera ka nako ntše ya ga ne jale ba no thuša batho ka mašeleng ge re sena ditšhelete mola re ya go bona ke tsa gore okay a ke na tšhelete ya go namela o ya mmerekong bana ba ka ba shota 1 2 3 goba ngwana ka sekolo ba nyaka 1 2 3 4 5 ene a ke na tšhelete e re ke ko loana ka kua the next thing motho la wa nthuša ga fetša nthuša fela nna kgwedi e fela a ke sa mo patela ke lebeletše mabaka aka o la o tla ema a ke tse maybe ke monyaditše or something so go setse na mathata maswao tsa gore o bereka ka tšhelete goba o na le sephasa sa gago batho ba fela ba etla ba tlo kolotiša ene ba kola botlhoko because motho o tla e le gore bana ba na dijo ka kua a tla kolota a re ke gopela le nkolotiše 1 2 3 4 5 ke tla patela mafela kgwedi ke gola mafela kgwedi ge fela motho ona a sa o patela go solva le tša mohuta moso o no sepela wa ya ngakeng ya gago wa mo tlhalosetša gore mathata ka ke ya masole so ba tla go fa dipheko tša go dira gore batho ba le ba go patele o tla bona ba tlo go patela ba tlatla ba šale morago ba tlo go patela motho ona tlo re ga o kolota a kere kore a palela ko robala bošego a palela ko robala kore boroko ba palela ko motshwara ka baka la gore e tla muja ntho e la re kana ke kolota moketsekete e tla muja a kere o ya ka la gore motho ga a nyake go patela a o yele motho e le gore wa patela o patela ena ana bothata o tlo patela o yela o le o tswa gore o gana ka tšhelete ya ka okay a nyaka go mpatela ene a ke nyake mašata le nka tsamaya ka mo dira mašata le a ka se thuše selo ga se nyako mpatela a nyako mpatela ene ke motho e le gore o nnyaditše o no ipotsa gore ga ona ntho a ka ntirang yona wena o ne ntho o ka mo dirang yona mara o no ya ngakeng a go thuša gore batho ba ba kolotago ba go patele ba tlogole go go nyatša ba go patele okay ya mafelelo number 12 ga e le gore o na le molekane e ka ba ke lenyalo o ka gare ga lenyalo goba motlho mongwe o no ba le molekane maybe boyfriend girlfriend ga e le gore motho wa gago wa cheater o sepela ka fasa maoto goba ge e le gore o sa tlo go cheatela go cheatela ke ntho ya go dira wena o ka ra lenyalo then monna go dirang o na le basadi ba bangwe ka kwa ntle o na le nyatsi ka kwa ntle ka kua but automatically goba mosadi ga o nya le nyatsi goba dinyatsi ka kwa ntle ka kua automatically badimo ba tlo go bontšha kudu e le gore o na le badimo ba mandao ba tlo go botša badimo ba gago ebile ba tlo go bontšha motho o ga botsana fela gore motho ola wa gago monnago o cheata le motho so ene go tlo ba nako le gore o sa tlo mo gera o tlo mmona ene go yo mmona le yena motho o nna ba bontšhi yena gore motho ona o so ke a go botša o mo kry-a exactly ka mokgono we o bona motho la potshwana le exactly mokgola ke mmone ka ona ka torong ene ebile motho ona o tlo mo kry-a pere ka mokgono la ba bontšheng yena gore motho ona wa pere so o tlo mo kry-a pere ka mokgono ola ga e le gore motho wa gago
o ne a le nyatsi ka ntle mo e le gore ebile o imiša nyatsi ela le yone o batla go bontšha yona gore o dutse fela ka mo ba cheater ka moke and ebile mo ba cheatang gona motho ona ebile o imile o mmeleng ebile o imile ngwana mosetsana ba ngwana wa mošimane ba tla go botša badimo ba gago motho wa o ka mo confronta mo tša re ke bone 1 2 3 o tlo no ganetša mare deep down wa tseba gore ke nnete yena o tla betha ke letswalo o tla tshoga gore go tla ja gore motho a bone letse disong exactly ka mokgono ene ya ba re ke nnete o sa tlo ikhumana taba ye nngwe e ka sebe a le ka le ka re wa o dira sephiri ka sebe sephiri go fitlhelela e tlo tswelela pepeneneng o sa tlo e bona ke dilo tše 12 tše le gore ge di diragala ka bophelo ba gago o tsebe gore spiritually goba ka semoya o mo tseleng ya nnete ke a le leboga thokoza